Mula tema di Tuhan, mula tema nang kita seluruhnya. Siap kami sunatuan ibu rumah at dari kamarkan. Gabi. Buku bigi kami dari tadi saat mato kami ditarimot dinang marutong modo si matuan yang nami. Upay lima aroro nami dipertikyanon. Gabi. Jadi siap karoro nami siap kami si matuan ibu rumah at barita margana dohok rombongan. Molope dinahurangan non na naing si pasapon namin Tuhan mo dan naman upahi kami tagtolak namin depe na mga upahi di hamo hula-hula namin alay ala na songonima surban na songonima pangarahona mo petong songonyan mo kabahinan ni si matuan ni Borumunon marudupok kamo mo petang lison yan akong namin sa udurak kami marbahabay ng mahamo sa dapat mga kanauli na rin gan to hela mo na to anak namin dohot parumen namin dohot upahok po namin Gabi si Matang. lap maraw ang muna di aroro namin di nagatat tikyon Mauli agama di bagas tikyon terlumubi parumen namin rodo kami dang di bacara Oparni tugen si mamora sekitar ledo. Mula cuma di luar tanah wasai, nato itabedo di hita akala singro. Talembumi ma di hamuna horong bulan-bulanani seluruhna nama kebetu nama ramarang di songsongoni paraman nami masih dulu pasabong nami juga bisa tikion para namanya dua. Jadi nahudo kami siang si meganibur nangudul bololungan nong sipul day nangon ada dua doang bawa songot pak manuk jalan sedang marohang menong songon terkiran songon nama calo pasu-pasu na siap bulat-bulat tak so ni majolo kinabotoho siap kami mang guru peparan tugas si mamora terbumi ma di parumeku perkandis inang bujuru hamu nasiri limo idobin narohami kasi bedua muna pataridaw kolong ni rohamuna nang songani hami ni orde nangon na burjo kibudo hami kajuk padohoton mulai sabulok saya satu sok ikut trio muna do de nangon nangpe akka di panarto kamu na jadi naudo tuksongoni pe tak tupak gajini bunga kerangan do so sadia bio ulima rohamuna jala rodo kiriman nih pertugi akang boru di bagas tikyon irekam do ison empolok na do ang gimuna permidan hatang ito dua naman dokong pasti masih gopa gulang-gulang na pangaraw na tuk peso sadia na pinatukan niya kagaling muna di batama mangguking pas-pasuna Matutu. Kita pajupang totong di bagasan ay pason jana di bagasan sada ni roha baka dupi adat sorbatua ni natulak namin di hamuna raja ni ula-ula nami saluhna bison jong-jong kami siang simatua ni boromuna ima tuan raja manulang sa peparan po si raja uluan molo gudang di peparan yung punta si raja uluan bison agya abang udah lubi 100 pakat ale mungkin akan situasi na banget berarti situasi na dinggat lagi rompos ni udah main di luar namanya ala yang tangiang doon sa dari rohan totong manotong ko para nyoput tadi son di son razani hula-hula nami ada upah kami parboy di tangan nami molo kami mandokon razani hula-hula barita nila pedak marnak kabulung bira
suku kami yang gatu dia dangarok si Raja Ulun dahuli buas doha saat baru nabi salu saat dulu ngas sabada aleha pagusi loko diham jadi alani menutup pesongono dengan nabi patuk ke tangan muna di parborha ni natulangon posrohan nami apalan nasokian dan manahura gawe sikop anu sudi nilulu adonnya tadok habe dawok parindahan tupe papangan madok oh dope nagamot na jinopun di tangan halas sorna jaima parbuan di tangan nami sia simatuan di borumuna nang dihobiak ya lo di parungan nami nakso bilangi nakso babua oleh diberi komungnya di botoho semua dia ulun adu mek posrohan nami dung makatain no raja ne hula-hula tadi tuangan ibagas bapos roha sia dan rohamuna sia na hurak sia nau mai tornya manodang ida oloh to ido gawe mah jadi siga dama siga dua tudakan si golong panupayor nami siang anak komuna manulang peparan do pusura joluan nasada gawe dua natulu gawe sapulonom asa cititi masih gopa golang-golang pangarahuna songoni pe natarbe kami di obas tikior raja ni hula-hula nami tuhan tamana manggohi pasu-pasuna lima ison roda kami simutan urumuna ala nado kami mardok ni roha jala dua kami do tumpe otik na habi gua non bahasa lasma rohani akas simutan nami sudi gawe monggo asoni mahata sak kami sasirai sama Atung so sadia penawang ni pun nami on raja nami hula-hula nami saluhot na mon sanggia mak manggohi paso-paso siap kamu tu habi anak komuna terlumobi Ursuni dari Nagon ang dia metutu tengah memulai lima burumu mengai natakas di kota Abu Gomos doraja nami pengidol nami tua murid yang dirawan nami ang dia kalian mata di bata tiurni lakka lima burumu na diari nengro jadi alani raja nami tung sonot penongai kami di aroro nami marsompa 10 jari-jari 10 serau si majujung ulutung sonot pe naboy terpadu kami lao mengurupi tangan ni rajai tung lasma rohani rajai menjakon di aroro nami ang do sonot ni do tua raja nami titik dorina nati nopa orang-orang pangarahona tung sonot dia be raja nami silua nami tunglas marohamu amat dari batama saluhut nami boki pasu-pasu jadi nahurang siap kami saluhna ba sa manarita tumpe manarita baramu siya nung manarita tabimu bahasa atang meta jadi mau latema asal sibul kama di tapanuli
kota siak terma di Bandungun. Asih marohani Tuhan, sama siak kamu nalungun, saroma tu pudian naron akan nauli. Nang membuat silas ni roh namin mahami tu si matu ni guru namin. Alani baik kamu mah musik na partusi. Nakaning dibuat kamu do, kamu akan simatuan di guru nami, ima songon pangurupi muna, nama ngurupi tangan nami, ima hula-hula muna, totong do dipakai hamuna hulang nasihat Tuhani, dinalahu mangurupi hula-hula muna di partikyanon, alani mulai ate do pasatan nirohan nami Tuhan muna saluhut, orang di simatuan di guru nami, asar horon ma songon idok di natua-tua. Harirang do nomor hanto do nomor rupiah. Oras mami hula-hula muna sa luhut na naman salo. Marsikat gada di hamuna. Si matuan ni baru nami namang alian. Balitang mabagal itu mudok ko sitaruan. Arita do gabe sogot ala tontong bahina marsi bawlawan. Sino ko kami si matuan ni baru nami. Jadi tekas do huber kami silas ni rohamuna naung di pasahat tamu boras serebir ni tondi asa firma tutupok ki bahul mapasalongan ke firma tondi nami saluhuna yala dulu manang angka pangomongan so honima ulos sutorong rabu ulos nauli ulos nadenggan naung pinata muna tuhami asimat tong rohani Tuhan tong mahita di bagasan dame doh di bagasan las ni roha asa songon hatan itu masih dohong nami asa tapas magulamo na sinala kalian boras mahami pargalegan muna naman jalo parlibangan naman dihamu gula-gula nami na mga liyan teledo anggo panatapan ari bohodo anggo sitio-tio badamang ma sitio-tio las paduma to hasahan alanong si kodo siang si matuan iburu nuan pehu gorok kami manihita sa luhut na ima sarikat marga na berjolo sarikat toga si hoping manang siopatama na baduahon sarikat silalahi sabungan na batuluhon sarikat si matubang manang si raja sorang na babaton sarikat lubat toruan manang borsa serumang guru. Ope umasa tami matuhamuna partikeno. Mudah-mudahan anggota ni siu. Jadi sonarong doy pasat tami gati ni tanda turut berduka cita siu. Siu dia do nama. Siu budu-burnya kanopan. Saya bodo. Jadi balgana 2 juta. Ay bagi kamu. Gati ambunga. Jadi songoni mah songon natin ni kami isigop golong-golong pak araut na. Kung sa susah dia na boy pasak siu situa muna di bata mamang gohi pasu-pasu. Maju tu pasat tamu mama.
songoni naging songom mangurupi tangan muna di barsaur maduan ni nakaon oti susadiyai ima naboy pinabungo ni punguan ni tugas si hopping do porsa serumonggur nadong di Kuala Ledongon. Jadi saya si marohani Tuhan tonggi mai benom muna ya tugula dai mai yang ke benom muna meletus. Songoni be oti susadia na pinasah nami songoni netu ma dekoron nami si titi masih gopma golang-golang pengaruhna oti susadia siasi rohani Tuhan tugodang nama pinasuna Tutu. di nama perwakilan ketua kelompok dari CU Budi Murni Aeka Nopang cabang Sungai Apung turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian orang tua kita yang tercinta ini. 2 bulan yang lalu kami ngobrol di tempatnya Eda Simanungkalit. Namboru ini ngomong sama saya, Maratu, kalau pergi aku nanti meninggal dunia, sampaikanlah CU-ku atau apapun yang dapat dari CU sama anakku yang paling besar. Kalaupun ada nanti yang kekurangan atau cemana, ngomonglah kalian sama anakku yang paling besar. Kasihkanlah tabungan atau apapun dari CU, sampaikan nanti sama Permedan. Itulah pesan almarhum sebelum meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Jadi saya harap kepada Bapak Delon lah yang kebetulan tinggal di sini kan, lengkapilah surat kematian mama ini dari kantor lurah, segeralah diantar ke rumah biar diproses nanti untuk Dakesma Daperma karena ada lagi nanti dapat peninggalan dari mama ini dari CU kita Budi Murni. Terima kasih. Akan dengan dirintis Nambur Ramion Torusun Hamuma. Maksudnya adalah masuk mahamu penopang ni Nambur Ramion tukuman ni silai sabuna. Jadi asal unang mago akan dengan Nabi Naini Nambur Ramion. Jadi saat saya kata nami sian silai sabunga Tuhamu pinopang ni Nambur Ramion sian anak boru sadama kamu di akali ulaw ni pasaur matuan Nambur Ramion saat na memulai saat na mengujuri sadama kamu ketak mahamu sudah pinopang ni Nambur Ramion berkomunikasi alana kamu mah anak boru ni Nambur Ramion nama nah berhubungan dalam be akan aku tu ini ada hamis yang sipungan sudah sabungan melatih mana buru akan sudah nadenggan nabi muna dipungani jadi namburu saya jaru Tuhan mahamu namburu di lambung Tuhan ini saya damai mahamu labuh hak Tuhan yang jumpa Tuhan ini saya pos maruamu tu akan sudah pindah permuna aida ada do sudah pindah permuna jadi melihat masih kami penguat sudah sibuk sabungan akan sosial nanti ngai dokon dengan tu menami anda mai pasahat pasti ki ulang tahun melihat masih kami penguat sudah sabungan Dengan sama tu. Dan Malaysian atas nama Sarika Simatupang do makabuk ni roha mengucapkan turun berduka cita ma jamu peparan ni ibu tanamion. Jadi tadi waktu ke anggaran di ulang tahun mah di Pasahat Sarika Timur. Mau lihat gak bicara apa?
punguan sarikat na nihuton ni Dainang ng Perzulo Motingom. Diugot kamudo ima songon perbuin itangan muna dinalaho mangurupi hami ima di persormaton ni Dainangon. Walang hata muliate natukdohon ng nabi Tuhan muna ima punguan sarikat molupi ng buhugwari hami sa luhut na nihuton ni Dainangon pamuliate madihamu ang kaamanginang tadado dibuh kamuna ang kahulong na siya tuhatay siyang giat ma sa ilam ditabay Tuhan dihita ang kapasupasuna tu juluan ni Aryon molope tumulas sungonon nabuhi balasok kami las maruha muna so ni mali hamuna tu inang buru-burba sian CU marhata-bata mau tenang nakutusi marbas Indonesia. Jadi mulai nanti mahamu dihamu inang buru-burba pengurus ni CU Budi Murni saya nggak menang di pangurupi munai nang pinasa siya tumatongan ni CU Budi Murni lam martaba-taba dia ka lam zaya lam tumajuna ima CU Budi Murni alani holan hata malot natukdohon nami itu hamuna so nahupasahat kami juhud namar saudara so dohon si tio asa dohon masih titik masih gotang gulang pangarahuna tung sono penaboy tarpatu pahami saya Tuhan tama namang gabi pasupasuna di pangurupi hamuna nak kaning sauran namin na sa manilok ni natutuwa harirang namar halto dulu ma namar rupiah oras mahani hasuhuton naman sa lamar ni pagkada masikak ni bihamuna sarikak marga dohok sa Budi Murni na mga luha sino buod kami Ison kami sa luhuk na ya kadong at pasaho tawon ni roro kami pasahaton anggaran sesuai dengan itutuhon ni mana sesuai dengan itutuhon ni anggaran ni pasaho tawon ni mana songon dia penungan anggaran non nung masih soli-soli ni anggaran ni nung masih soli-soli ni sarikatin ng babae iso jumlah na bigay kita sudah 50 sada kakama kami sa luhut na alay na mga liya sa unari o pulsiya tertentu do bisa inang dot kaya muna pinaparni halat inangon surat na buhay maboto o muna muse isi na mga liya isi mapasya mungkin ala adong mahalangan dauli na duling katang buro di pagsartikyon na masadang rohay na tulaw diya ka ng rohay jadi dia mau pinoparnina tulango dison roro kami dengan sa STM na balusar dihararo nami dison iman na pasahaton anggaran ng tatutuhon jala sa lilingon ulang na tulango pero namasok to STM balusar alaya hurang hipas na tulango terus malaya siap budaran mangatyo na tulango polo ulang tahun Istanbul usar jadi mangiroha gitu kamu dia mau pinaparni natulangon nang manian tong ihito lang muna Istanbul usar ay sama nani ihito ni natulangon jadi dia mau leku na dua on anggaran nasaron hita na napatupahon dala hita na mapoto RP naman nasa dia jumlah ni Istanbul usar 27 kakak malay jala sa luhuna lunas bayi na 27 kakay orang nong ala layado na tinggal di hutong sa budak iba naman ng magdalaw na sa diboto jali dada sa luhuna agak estem na tusong ni penong nabultar patubahan patupa sa tuwat kama namang buhi pas-pasuna pinasak matu jalhamuma
saluhutna nunga hulala kami ima pangurupyo muna Tuhan hasuhutong tadaru hita ima sisada saringkat huta sisada pakilalaan sayang dia mamarhiti ehon ulaw noon di pangurupyo muna lam ditabay Tuhan hita saluhutna kapasupasuna totong diramauti hita manang di dia pe dinamangulahon akasulota siganupari nakaning mga hubasa tami songo silas merohan nami asar hono mason nilok ni natua-tua si titik masih gopa gulang-gulang mapangarahuk na tul soni penabutar pasah tami hasudo saya Tuhan tama menamangkuhi pasu-pasuna di pangarubiang muna nakinang pinasa muna Tuhan hasudo asar hono mason nilok ni natua-tua arirang daw namar halto dolok daw namar rubiang ora semhani hasudo nama jalo marsik gadama dihamuna nama kalian siruput Mana ada? Mana ada? Hah? Si kami, anak masih kuat tuh habis lalu untuk yang kau dapat sahuta, dapat orang, mamang gudang kesana kami. Jadi betul mengaku, betul saya mengaku baru ibu masjid darah jago baru masuk dia. Kami amat teraza inat tasuribada naliat nalulu na adong di partikenon. Siang kami hasuton madok mulai itu kita saluhut na ima diulata di bagasa sadarion ulau sormatua ni dainangon nunga sikop dohok dengan diulan paradadon diulan adat sihabatahone alani olan hata mulai ante dorong nami Tuhan muna saluhutna lumawu bima di horong ni hula-hula nami ima dinapasi kopo saluhutna diulata di bagasa sadarion sayang iya ma berhenti hono saluhutna lam ditabay Tuhan ma dihita aka pasu-pasuna boy hita totong marsadaroha diakka ulaw na mangihut walau petong soni pangapon na boy siyan hami hasuhuton lasma rohata saluhutna asa dohono ma soni dok ni natutua harbang ma dalat tujuh huta belatut dalat tujabu hata nauli hata pasu siyan sasudeng saluhutna horong ni hula-hula nami apon nami main hot marto manijabu sahat-sahat isolu sahat matubotean nunga sahat di bagasa pertikianon di bagasa sadarion ula saur matua ni inanamion saya sahat mahita gabean sahat mahita tubar porasa sidobo tihangi mau lihat
marhititi gor di Batama anak-anak Tuhan Yesus Kristus doa di Purbadia amin audo hayo do taguluan ninda Tuhan Yesus na mangul juga nama na persediau ati pe mati bana jadang mati bibana rodi senggengna amin bertanya maida ale Tuhan di bata amanami na di bulu jam dunga dioko anakmu Tuhan Yesus Kristus tamatian ala di dosa kami jadi penghulu di mana asra kota nanti koran doa tangulukan asimar roham di kami saya jari jalapu di mahami senang berdili kami ala naung berjulu doa namion batu guma porsenan jala pabit marwana pakirin yang ulah surut asa unang mangudungi kami songa sipiri-bigi ngaso marpakiri moni saya taiti marwana tuho ay hodo si pangapu ila hodo hapusan nabi na marsikat tu hodo kami sa rodi sudah di bawah namin amin dihaula saluna keluarga kita anak kuduson hatan di peta ada orang suruh apa taruh saya mau tinggal pasal ini kami dong secara Korintus 5 ayat 42 atau ayat 47 secara Korintus 5 ayat 42 atau ayat 47 jaman kemata solido nang dihayon ni akan ang mati tersabro dia usul alai di pahedo di hantongon tersabro di haliaon alai di pahedo di hasangapon tersabro di hagalion alai di pahedo di hagugon ima sana dahuna salona biro perdi dari nangon adundo salah operasi dan diboto asa ini jadi ibu mat tu analis do mai ikut operasi jadi ala disai do di operasi mbak gimana dung saya di operasi baru tersong gimana adong bagus lagi na jala 3 bulan dung balum saya dong go iposi pustri bekas operasi jadi pihak dia guna akan berapa di dalam ini bayang guna tingkat para nasulingkan uli masuli para yang muda ditinggi yang ulun yang muda mah di hamago kamuna tokun laos itu muna ada ibu si posti tung do para baik kamuna ditongan di bawah nabi bapak rekella bapak burukna ba pagajuli hamuna iyo tahu baru beli hamu senamini satu nama budak satu nama rumah tangga dan mungkin dalam di ketemu imai posi-posi sepanjang apapun sejak apapun dirimu sebaik apapun dirimu pasti ada itu cadanganmu dengan inang ini tidak akan pernah bisa terlupakan pada murumu pengani pada mudinamu pengani pada lapoda pengani pada kela pengani pasti ada alai opa ima holong miroha na tuwa utudu dah kita akan korban dangan usah sabda neng madiga kita akan bol bimuruk kia di mana bol terlibat ala di holong nabi aidang nomor ada termasuk saya tak kaya jadi ima di hula enak para direngun bol betapa dalam direngun tidak pasal lagi ala satu buah porsi mula bol betul sabda di hari awli suka kaya di mana dia sangat ido lah pada di silang puncak kehinaan dan puncak kemuliaan disima ina pada silang yang merokok silangi dan olah silang siasa tidak Kristen dan Qurani ada disima pada waktu itulah puncak kehinaan madawi bana di kurma busuk mah iban oleh alai bijak ibadah ima hamuliau itulah salib puncak kehinaan dan puncak kemuliaan sampai kota Batam tinggal pas ini terus anu
asa busuk kawatan nona ko terdiri di batalo. Jadi itu baju pada ilang musikani di hari baju di Tuhani boloro kedua liut Yesus Kristus boloro dega parageta boloro pangalawata baju pada ilang di surga surangani. Aladi patugu ma bosya Musa patugu ma pertanyaan asa di bata mas-masang tinggan masuk tinggan ulah muda diciking uli nangon ala di parbawa di nangon ikut tinggan dos dia muda so tu kadong di bulan dia dong gaya berbeda-beda udang ikut tugu mau tadi dah mau semua semarina guna ngira mau dah so adong itu unda stop dan nabi kan silulun nabi ala ikut adong komunikasi aku dah teleponan kan ima pa hotel komunikasi hotel para dia na mariboto pingan sumi pa sima di go kita dia una sana kay kompanya na biyon asa tugo por siya muna tugo na para muna lam mas di bana lam mas na dia kay kele dia ka pabulaw dia ka padar muna lam prosesna muna para muna na di pertinggal di dangon ima dal di bata pasaton pangabulit tahu nama di dia kabas pasu dengan bahasa di pergolongan dengan bahasa Amin bertanya atau kalau jauh di Batarani naik patar naik ma inami optikan persen ini mangin kami patut tuh kaporsial serum nak inami on dan kami serum nak asa bolu di bekas nabu di rohani adang gue biar pajupang do ina namion alai adong do kenangan nanginda digaduk di naibi titik yu jadi gul namion digul di namion atau sa ima para kami pan ima pakai kami lama daun sir nami barhiti komunikasi nami to kana marang nama di boto nama lula aso tong di bagasan apulinon proper di namion Dabota pas-pasu dia ka Lord Nasidabi dia kira ko nasida nan digaduk pagka nasida sika niya mo dirawa na bilo sa sida di patikinon atau ngali jauh dewat nami ramo tiba pada nami ujud kami inangon tinggal pas satu kirani rasido sa palsu nabi ujud di ulil namion asam tamahan mangino baca ko pas-pasu di bagasan Kristus Tuhan nami amin 250 dulu air sada. Di pasu-pasu tuan di Batama ho lau ruat don labong ulat neon rodi sering genda amin mari kita nomor 775 tadi apa
portibio damang dainang mi opunang datulang ni rapek keldo mengadiko las rohani labor hak maho sadariyo sonang maroham lahoman nadikona nakininggal mo natarinimo manami na porsuki portibio borhat maho lau tusukoni badapokoni amana indikijani borhat maho lau tusukoni badapokoni Jesus Kristus masih baida ando akana orsiani Orhat maho laut surga pada poton Yesus Kristus yang terkasih sampai ketemu di rumah Bapa di surga. Naburhat maho sadari iyo sonang nama radian sian ulau ni nani ulahmu di hadal maunon jala namangi hutun ho tu surga nani ulahmu di ajol maut jala manur nomor tabunan kita do parang dagimu ale mula may gabitan ale tuan di bata na manapaho Tuhan Yesus Kristus na peloko sa dosa Tuhan di perbadia na wajud Tuhan nguduan na sudah ima maramoti orbo ni bakem ay maro ari parpudi mertua do akan amate marti dituhani olah nyon olo dinatodi asa maradina sila sila kalunda ay namagi kuna sila do akan niluna sila amin bertanya mereka ali tuan di bata amanami na di burgijang o di bata na punahami ro di sidingun nami sa leon mahira siro di hami asa marlasiro hami paimaho Tuhan Yesus Kristus nami saat hamba atau dinami do daing nami seorang lidu hami dujung di ajal nami salia to demi manugudugu hami sa dramoti hami molo bul sami rural lingkungan ni hamati ani asima roham saya pamasuk mabisugut to surangan nasudeng gani amen nakabatiki to keluarga ali-ali do tubuh sulima lawan dautawan di madawutano di bagasan hata di bata
orang maho naujui tangismu gogo rohotu portibio damang dainang mi opung datulang ni rapek keldo mengabiko las rohani labor hak maho sadario sonang maroham lahoman nadikona nakininggalonmo natarimo manani na porsuki portidio borhat maho Madapokoni amanah dikicami Borhat mahom lautusukoni Madapokoni Jesus Kristusi masih baida ando akana morsiai Orhat maho laut surga pada poton Yesus Kristus yang terkasih sampai ketemu di rumah Bapa di surga. Naburhat maho sadari iyo sona maroha lahoma narikona natininggalonmo natarilimo manani na porsuki portidio borhat maho lautusukoni Madapokoni amanah dikicami Borhat maho lautusukoni Madapokoni Jesus Kristusi masih baida ando akana orsiai masih baida ando akana orsiai Orhat maho laut surga pada poton Yesus Kristus
yang terkasih, sampai ketemu di rumah Bapak Iso.